bayethe Nkosi kanti kulo Nkosi kufanele nemkhosi kufanele namhla ekuseni egameni lika Jesu Kristu enamathanza Nkosi wenzawo in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth uNkulunkulu wethu longcwele udumo nebukhosi ngekwakho kufanele wena Nkulunkulu egameni lika Jesu Kristu bayethe Nkosi ekuseni in Jesus mighty name amen and amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Umla athathe lethuba bathandekayo egameni lika Jesu sele MC wethu in the mighty name of Jesus. Sele nakubabendali ngegama lika Jesu sele mamchuma abancane bethu siyabavusela ngegama lika Jesu. Sivusele praise and worship team yonke abashayela kamnanzi. Hallelujah. Amen. Asayile Nkosi yasesulwini tata bazalwane ngegama lika Jesu khona uphakathi kwethu. Hallelujah. Wakagamethe sibongo ngisinzisiwe ngiyamthanda Jesu inkosi ubusa impilo yami. Kuyintokoto lehle bathandekayo ukuthi namhla ngibe khona la ekhaya. Kimi sekufana ukuthi kusekhaya la ngegama lika Jesu. Amen. Hallelujah. So siyambonga ke uNkulunkulu lo sinikete emathuba lafana lawa ukuthi namhla besingaba kanye sitokhonda yena. Hallelujah. Sitophakamisa nje uNkulunkulu bazalwane. Siphakamisa uNkulunkulu yena yedwa. Hallelujah. Ayibongwe inkosi. Ngiyacela bazalwane egameni lika Jesu sibonge lelithuba leli mfundisi naye siyambonalisha angekho phakathi kwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza nje ukuthi inkosi yemusa isiqhubeke isigcinele yena umfundisi wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sitholile ke bazalwane ukuthi la khaya kulenyanga sikhuluma ngegrace umusa uNkulunkulu umusa lo mangalisako. Hallelujah. Sikhuluma ngathandekayo ngemusa waNkulunkulu. Sikhuluma ngegrace. Hallelujah. Sikhuluma ngani bathandekayo? Sikhuluma ngegrace yaNkulunkulu. uNkulunkulu ke bathandekayo uthando lwakhe silubone ngekuthi ehlise umusa awuhlise lenyameni yonke emhlabeni. Hallelujah. Sambona ukuthi uNkulunkulu weluthando. Hallelujah. Ayibonge inkosi yasezulwini. Amen. Sitawukala ke kulevesi liyalitsinzile MC wethu egameni lika Jesu lelibekekile ukuthi simane sende ifoundation ngalo in Jesus mighty name. Titus chapter number 2 verse number 11 and verse number 12 staseke sesiyajomelela nalamanye amavesi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Masikhuluma ngemusa bathandekayo sikhuluma ngokuthi wena uthole into lebekade ungayideserve. Ayibonge inkosi yasezulwini. Hallelujah. Usuke unikethwe into lobo ungayideserve ukuthi ungayithola. Siyathi ukuthi ngenxa yesono lesasibusa umhlaba wonke kwaze kwehla umusa wethu emhlabeni egameni lika Jesu Kristu kuze bantu bangafi bangaye kubhubheni kwanguna phakathe bese bathola ukuphila kwanguna phakathe. Hallelujah. Lo shoko ukuthi kwenteka isubstitution. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Bekade simelwe kufa but uNkulunkulu elithando wathi angivumi ukuthi kube khona lababhubhako kepha ngifisa ukuthi bonke abantu basinziswe bafinyelele ekuladini iqiniso. Kwase ke kwehla umusa wehlele emhlabeni bantu basinza egameni lika Jesu bagejwa kufa kwaphakathe base baniketwa ukuphila kwaphakathe ngaKristu Jesu. Ayibonge inkosi yasezulwini. Ake sifunze lelivi laNkulunkulu siqale kule ncwadi ya Titus egameni lika Jesu Kristu. Nkosi yemusa iyawusisita ngamoya wayo sisambula livi laNkulunkulu egameni lika Jesu. Titus chapter number 2 verse number 11 and 12 in Jesus mighty name. Hallelujah. Empeleni umusa waNkulunkulu. Never nje ukuthi it's not just grace but umusa waNkulunkulu wekusinzisa. Hallelujah. Lo sho ukuthi lo musa usinzisa abantu. Hallelujah. Uthi ke lo mbhali lo musa waNkulunkulu ubonakalisiwe enyameni yonke. Hallelujah. Ubonakaliswe kuphi bathandekayo?
enyameni yonke. Ayibonga inkosi. Lokusho ukuthi akubukwa ukuthi mhlawumbe uvele emndenini lonjani, but lo Musa nawe ufanele lo Musa waNkulunkulu. Akubukwa ukuthi uvelaphi, lo Musa waNkulunkulu nawe ukufanele. Uthi lo mbhali ubonakalisiwe enyameni yonke umusa waNkulunkulu. Hayi lo Musa kuthiwa umusa wokuthi bantu basinze ngawo. Why kuthiwa umusa waNkulunkulu ubonakalisiwe enyameni yonke? Because bekunesono nebesaqe abantu njengoba siphila kulesikhathi leti bathandekayo, siphila esikhathini la khona kunentono nelisono ukuthi ibambe abantu. Hayibonga inkosi yasezulwini, but uNkulunkulu amuhle, uNkulunkulu agcwele lithando, wathi angifuni labantu babhubhe, ndabentela umusa kuze baphume esonweni egameni lika Jesu. Hallelujah. So bathandekayo, ngicela kumane ngendlule unaku lokubili masiphile emhlabeni letono letentiwa abantu letimbili ngicela ukukhuluma ngato egameni lika Jesu bese sesiyaqhubeka naleli verse. Uthi lo mbhali umusa waNkulunkulu ubonakalisiwe enyameni yonke. Hallelujah. Lokusho ukuthi naletono letimbili lentathu bala letentiwa abantu, lo musa waNkulunkulu ungetulu kwato. Ayibonge inkosi yasezulwini. Lokusho ukuthi nangabe mhlawumbe utawutithola ukusinya saletono lentathu bala letimbili, lo musa waNkulunkulu ukwanele egameni lika Jesu ukuthi ungasitakala ngawo. Akabonge uNkulunkulu. Kunanaso noke bazalwane lesithi sin of omission egameni lika Jesu. Sin of omission is a sin you don't do. A sin that you don't do what God says you must do. Hallelujah. Lesono lesi lo senda ngekokuthi awenti na kuNkulunkulu lathi kwente. Hallelujah. Nikhona bathandekayo. Angisho live la uNkulunkulu liyasigayida ukuthi sente le live lona leli la uNkulunkulu. Hallelujah. Liyasitshela live la uNkulunkulu ukuthi asiphile kanjani. But ke sithi thola ke bathandekayo singenti naku lelithi live la uNkulunkulu asikwente. Sin of omission. Hallelujah. Live la uNkulunkulu liyasigayida ukuthi asente naku, but itsine sikhethe kungakwenti naku lokusho live la uNkulunkulu. Amen. So bathandekayo umhlaba ke ungathiwa kungathwa ngilesono lesi egameni lika Jesu. La khona sibitela ekuthenini sente naku lethi live la uNkulunkulu asikwente, but thine sikhethe kungakwenti. Hallelujah. Then bese siba nesono lesinye lesikhona bathandekayo lesiye sisibite ngekuthi is sin of commission egameni lika Jesu. Sin of commission lana ke bathandekayo egameni lika Jesu sono lesivele sisukele gumkerere. Hallelujah. Sisente bathandekayo. Ayibonga inkosi yasezulwini. Ngasifananisa nani sono sekweba. Abona ukuthi uyeba ngegama lika Jesu. Kani kuthiwe evini laNkulunkulu asingabe seba, you commit the sin. Hallelujah. Sin of commission. Ngiyenta. Hallelujah. Ayibonga inkosi yasezulwini ngiyenta. But ke bazalwane angeke ngigcile lapho kakhulu. Ngifuna ukuphakamisa umusa waNkulunkulu lokhona kukhipha abantu kunatono nathi lesetibaliwe. Hallelujah. Uthi lo mbhali lo musa waNkulunkulu ubonakalisiwe enyameni wonke. Lo musa waNkulunkulu ubonakalisiwe kithi sonke. Lo musa lo musa wekusinzisa. Hallelujah. Kuthi bantu basinze bangabe basaye ekubhubheni kwaphakathi, kepha bathole ukuphila kwaphakathi. Qhubeka Nceko ungifunze leli verse. Lo musa usifundisa ukuthi sikudzele kungakholwa. Lo musa lo uyasifundisa ukuthi sene njalo bazalwane sikudzele kungakholwa. Hallelujah. Lo musa waNkulunkulu wenta njani? Ufundisa abantu ukuthi badzele kungakholwa. Nekuthi sitilumule etinkhanu kweni telive. Nekuthi sitilumule etinkhanu kweni telive.
because tikhona tinkanuko tantelive lothola ukuthi inyama igijimela tona, but lo Musa lona usifundisa ukuthi sikudzele konke lokho egameni lika Jesu bese sesithi ayenzeke intando yakho baba. Amen. Lo sokuthi sikhetha ukuthi kwenteke inthando yaNkulunkulu kungasenteki inthando yemtimba yethu. Akabonge uNkulunkulu. Siphile ngekuzitha, sithi sitha. Hallelujah. Sisithe nje as Christians. Kangako kuba asinawukhuluma kakhulu, but kunebantu abatawukhona kusikhomba bathi ngumzalwane ke loyo. Hallelujah. Yini indzaba sisithile. Akabonge uNkulunkulu, because uma bazalwane sisibalekela sono senta inthando yaNkulunkulu. Inthando yaNkulunkulu isenta ukuthi sehluke emhlabeni wonke. Asabe safana nebantu belive, but siyehluka because senta inthando yaNkulunkulu. Siphile nangekulunga. Hallelujah. Lo sokuthi bazalwane uma sesithole lo Musa kuphila kwethu lese sikuphila manje siphila ngekulunga. Hallelujah. Ngoba lo Musa lo waNkulunkulu uyasiqonzisa. Akabonge uNkulunkulu. Hallelujah. So kuthini siphile nakumethemba uNkulunkulu kulomhlaba lo lesiphila kuwo. Lo sokuthi sibanginesive lesethemba uNkulunkulu because sibone umusa wakhe. Hallelujah. Athi ke John chapter number 1 verse number 16, phela ekupheleleni kwakhe Kristu sonke saniketwa umusa ethi kwemusa. Hallelujah. NgaKristu Jesu we receive grace upon grace egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngekuvela kwaJesu etemhlabeni saniketwa umusa ethi kwemusa. Lo musa lo bathandeka egameni lika Jesu Kristu uyakhona kusustaina noma ngabe sindlula kuyiphi season. Hallelujah. It has the ability to keep us in every season. Hallelujah. Sometimes kuba nesizini lematima empilweni yemzalwane, but this grace inemandla ekuthi isigcine nanoma ngabe sidlula ekumeni letinjani. Hallelujah. Lo msa lona bathandekayo, hayi bathandekayo, kude into lenkulu kwendlula lo msa kaNkulunkulu. Ngoba sithi sikhala izinyama yethu lila, but this grace of God is able to keep us. Hallelujah. Grace has the ability to set us free in every bondage. Hallelujah. Yo yonke bondage lebekwa sitha lo Musa waNkulunkulu lo uyakhona ukuthi usikhulule kuyo. Hallelujah. Noma ngabe une bondage mhlawumbe ibondage yekugula, but lo Musa waNkulunkulu lona uthi asimemetele ukuthi ngawo lo Musa siyakhona ukuthi siphile, ngoba ngayo yonke imvimba Kristu lashaya yona kwaphiliswa tonke tifo tethu. Hallelujah. Jesus came with grace. Nakethe emhlabeni Jesu wethu agcwele umusa. Hallelujah. Hawulithuna lalithute nathi. Kufa kwaphakade kwakuthute nathi. But Jesus came with grace. Kusekuthi abantu bonke basinziswe. Kusekuthi abantu bonke baphiliswe. Hallelujah. Maye siyawubonga lo musa longaka egameni lika Jesu. Pawula kunemagama la wakhulumako bathandekayo. Nasifunza incwadi ya 1 Corinthians chapter number 15 verse number 10. I am who I am by the grace of God. Hallelujah. Pawula siyamathi angisawula ahluphe makholwa egameni lika Jesu adingele makholwa, but kwafika umusa kuye wase uyaguquka wangabitwa ngaleli gama lebekathi abitwa ngalo egameni lika Jesu wase uniketwa ligama lelisha, because umusa na ufika uyakhona kusishintsha bathandeka bese sesibitwa ngokuthi sibantwana baNkulunkulu. Hallelujah. Uthi I am who I am by the grace of God. Ngalamanye amagama uthi lo Musa ufike wenta into lenkulu empilweni yami. Hallelujah. Bathandekayo umusa waNkulunkulu wenta into lenkulu empilweni tethu in Jesus mighty name. So lo Musa waNkulunkulu awubuki limuva lemuntu, awubuki ukuthi uvelaphi, awubuki ukuthi uke wenta sono lesinjani,
noma uke wenda sono se omission, noma uke wenda sono se commission, lo musa waNkulunkulu lo awubuki limuva lakho, but lo musa waNkulunkulu lo ukuthatha akubeke etafuleni lemakhosi. Hallelujah. So umusa ke siyawubona ngegama lika Jesu Kristu, siyawubona usebenza ngendlela esimanga engwathi nasibuka iTestament lelisha egameni lika Jesu, because nasibuka nje kukhona la khona, I think it's Deuteronomy chapter 6 verse number 5, kunemagama lavelako lathi you shall love God. But Jesus nakafika Jesu ufika ukhuluma bantu, uyabona it's a command, that's what you shall love God. Kusho ukuthi you are commanded, hallelujah, to love God. But nasasifika ngala ku New Testament, Jesu ufika egameni lika Jesu ufika nemusa, nasakhuluma nathi egameni lika Jesu ukhombisa umusa. Hallelujah. Thanza makhelwane njengoba uthi thanza wena. Ayibonge inkosi yasezulwini. Thanza inkosi yakho ngenhlitiyo yakho yonke. Hallelujah. Ngengqondo yakho yonke. Uyabona musa? La sibona umusa waNkulunkulu awukhombisa Jesu enyameni yonke. Hallelujah. Amen. Then ngicela sifunze incwadi ya Hebrews chapter number 4 verse number 16. Sitase sesiyathandaza bazalwane. Hebrews 4 verse 16. Ngakho ke asisonzele ngesibinzi esihlalweni semusa, khona sitekwemukela sihawu sithole umusa lotasisita ngesikhathi lesifanele. Okay, sekuthiwa ke manje kithi asisonzele ngesibinzi esihlalweni sane semusa. Grace has a throne. Hallelujah. So asonzele ngesibinzi. Kuphi ke manje bazalwane? Esihlalweni semusa. Losho ukuthi umusa na ufika. Umusa ufika ukhanza kunemandla emthetho. But now ufika umusa ukhanza ukuthi kunemandla emthetho. Umusa ufika uhlala esihlalweni. Ngalamanye amagama sokuthi ke lo musa sengeke sisahamba ngemthetho. Hallelujah. But sesiyahamba ngani ngawo lo musa. John chapter number 8 sithola ukuthi kwakunemfati lapha watholakala lo mfati ukuthi uphingile. Walethwa lo mfati phambi kwa Jesu. Nabafika baphethe umthetho wabani waMose. Bathi ufanelekile ukuthi ende njalo lo mfati abulawa agqotshwe ngematshe. But Jesu yena nakababuka labantu uveta uveta umusa kulo mfati. Lo mthetho uthi kufanele ende njalo lo mfati abulawe. But Jesu uthi lo ngenasono akathathe litshe amgcobe. Hallelujah. Umthetho uthi akabulawe. But umusa uthi hamba mfati ungabe usona. Ngiloko lokwentiwa ngeJesu bazalwane kulethi khathi lesiphila kudo. Ngilo musa wakhe la ubonakalisile emhlabeni wonke. Kwekuthi noma ngabe wone kangakanani, lo musa waNkulunkulu lo uyakufikela nawe ukusinzisa. Amen. Lo musa waNkulunkulu uthi kufanele ungabhubhi kepha kufanele ube nekuphila lokuphakathi. Hallelujah. Lo mthetho wawuthi akafe. But umusa uthi akaphile. Umusa uthi akasinziswe. Umusa uthi akahambe angabe asona. Hallelujah. The grace of God. So uthi ke lo mbhali asisonzele ngesibinzi. Losho ukuthi nasiya kulesihlalo semusa siya ngesibinzi. Siya kulesihlalo semusa asithi doubt noma ke asiwudoubt lo musa. Siya ngesibinzi. Ayibonge inkosi yasezulwini. Athi lo mnyombhali Romans chapter number 8 verse number 1 sekude kulahlwa kulabo laba kuKristu Jesu. Siya ngesibinzi kulesihlalo semusa. Ayibonge inkosi yasezulwini. Grace bazalwane is God helping us. uNkulunkulu asisita. That is grace. uNkulunkulu aletha lusito emhlabeni. Grace. Hallelujah. Uthi ke lo mbhali asisonzele ngesibinzi esihlalweni semusa. Hallelujah. Masikhuluma ngesihlalo bazalwane.
most of the time ithi inkosi nangabe ijawuthula umlayeto lomqoka ihlale esihlalweni. Hallelujah. Kuze kokuthi itawukhona ukuthi thulula esiveni sayo. Hallelujah. Lokusho ukuthi lo Musa wafike wahlala nawo esihlalweni ngoba wawuphethe imessage lemqoka kubantu. Hallelujah. Kuthi sekude kulahlwa kulabo laba kuKristu Jesu. Ayibonge inkosi yasezulwini. Uthi ke asisonzele ngicela ngiphinzele leli verse ncike inkosi. Ngakho ke asisonzele ngesibinzi esihlalweni semusa. Khona sitomukela sihawu. Khona sitomukela sawo. Lo sokuthi nasiya ngesibinzi kulesihlalo semusa siyahawukelwa. Hallelujah. Siyahawukela. Nasiya nje ngesibinzi kulesihlalo semusa sithola kuhawukelwa. Kuthi noma ngabe bekusimele kabi bekumele ngabe siyafa but siyahawukela singabe sisafa. Ayibonke inkosi yasezulwini. Kuthi noma ngabe bekumele ukuthi kuphele ngathi akupheli because kunesihawu saNkulunkulu lesisireceiveako. Hallelujah. Bese sithola umusa utasisita ngesikhathi. Kulesihlalo kune sihawu phinze kube nemusa kulesihlalo semusa. Hey basalwane wake wayenza weni la khona kuthiwa kutholakala tonke into khona. Konke la ukufuna ukuthenga khona la. Thatha khona la. Awuhambi nelibanga. Siyabitwa sibitelwe emseni waNkulunkulu bathandekayo. KunaNkulunkulu wemusa. Lothi asisonzele kuye. Na ufunza live laNkulunkulu kuJames 4 verse number 8. Uthi sonzelani kimi nami ngiyawusonzela kini. Hallelujah. Now lasibitela khona uNkulunkulu. Nasesikhathini into ekuhlupheka kumele sisonzele kuye. Khathini into ebumadima kumele sisonzele kuye. Yena ulisito lwethu. Uvela alisito ekuhluphekeni kwethu. Psalms 46 verse number 1. Uvela alisito ekuhluphekeni kwethu. Davide 1 hlabelelo 121 verse number 1. Uthi Davide ngiphakamisele emehlo ami ethi nzabeni usito lwami livelaphi na? Uthi lisito lwami livela kuNkulunkulu odalile ini lizulu nemhlaba. Amen. Lusito lwethu lukuye uNkulunkulu. Hallelujah. Lo sokuthi kumele sigijimele kuye. Kubulo umhlabelelo thi noma kumnyama wena ukukhanya kwami Nkosi. Uyabonelela uJehova ubaba wami. Noma kumnyama siya kuye ngoba yena ukukhanya. Ebumnyameni sigijimela kuye lokukhanya kwethu. Hallelujah. So kubeka nge. Seliphelile. Alikapheli. Ukhona la likhuluma nekusisita khona. Wena ugcine kusithola sihawu nani nemusa qhubeka lifuna liphelele. Umusa lotasisita ngesikhathi lesifanele. Asinake naku ke bazalwane. Kuthiwa umusa lotasisita ngesikhathi lesifanele. Kukhona la khona utholakala ukuthi uthi ngalusito ngaleso sikhathi. Kuthiwa ke lo musa lo utawusisita ngesikhathi lesifanele. Amen. Lo musa lo siyawudzinga dikhathi tonke kuthi ubonakaliswe. Namsebumadimeni I need grace. Uma ngigula I need grace. Uma tino tingahambi kahle in my family I need grace. Hallelujah. Kuthiwa lo musa lona uyawusigijimela usiside ngesikhathi lesifanele. Hallelujah. Sibazalwane bemusa labentelwa umusa. Asisiko vulnerable. Sina uNkulunkulu wemusa lo sisita ngesikhathi lesifanele. Hallelujah. So sethemba yena abazalwane nangesikhathi sebumadima uNkulunkulu lo sisita ngesikhathi lesifanele. Davide wakhuluma nasifunza 2 Samuel chapter number 9 egameni lika Jesu Kristu waseNazareth wamemete amagama wathi ukhona yini lo sele endlini yaSawula lengamentela umusa ngenxa kaJonathan. Hallelujah. Lo Musa kuMephibosheth wafika ngesikhathi lesifanele ngoba abeselodipa amelele ukuthi vele sale kuphela ngaye ngoba once wathathwa wafaka elodipa kusho ukuthi sowumele kufa sekude lusito lotalithola. But lo Musa waNkulunkulu wafohla wafinyelela kuphi elodipa. Wamkhipha khona uMephibosheth. Hallelujah. Wamiyisa itafuleni lemakhosi. Lo sokuthi lo Musa lo bathandekayo unemandla ukuthi asithathe elidzakeni asibeke enzaweni lephakeme
umusa waNkulunkulu. Sengifuna sithandaze egameni lika Jesu. Umusa waNkulunkulu unemandla ukuthi asithathe la besiseleleke khona, asiphakamise, asibeke enzaweni lefanele. Umusa waNkulunkulu, the grace of God. Pheleleni kwakhe Kristu saniketwa umusa eti kwemusa. Sihamba ngemusa waNkulunkulu. Saniketwa umusa eti kwemusa. Grace upon grace. Swalo umusa lo, umusa lo nesihlalo. Siwa asiye kuwo lo musa waNkulunkulu. Akushiwo ukuthi kuyalabanjani kuyalaba mhlawumbe lababukekako mhlawumbe labavela emindenini lekahle siwa sine sonke asiyeni sisonzele ngesibinzi kulesihlalo semusa. Asingesabi noma kunema challenges langaka emhlabeni, but sine sibitele kulomusa siwa asiye kulesihlalo semusa, siye ngesibinzi. Akabonga uNkulunkulu. Nangiya evini laNkulunkulu, ngiya kulesihlalo semusa. Nangifunza live laNkulunkulu, ngisesihlalweni semusa. Nangithandaza ngiya kulesihlalo semusa, ngoba kuthiwa ngidalithola isito ngesikhathi lesifanele. Phela nje kufuna ngithi igcine kulesihlalo semusa. Singabazalwa labathatha igcina kulesihlalo semusa, laba ngeke basuke kulesihlalo semusa. Kunemusa lobonakalisiwe nasenyameni yakho. Awethwa unaNkulunkulu ophilako, uNkulunkulu wemusa. Shall we pray? Egameni lika Jesu. Ula sithandaza umthandazo lothi bazalwane. Umsa wakho uNkulunkulu awungifohlele. Umsa wakho uNkulunkulu angiubone. Angiubone kuma finances ami, angiubone emndenini wami. Angiubone empilweni yami. Umsa wakho uNkulunkulu. Angiubone enhlangothi tonga, angiubone eveni lami, angiubone la ngihlala khona, angiubone umsa wakho uNkulunkulu. Umsa wakho Nkosi awungivulele iminyango lebekathe ivalwe sithi. Umsa wakho Nkosi awungiphilise. Umsa wakho uNkulunkulu awunginikete amandla. Ngiyeva sengathi ngiphelelwa ngemandla kulamalanga lezi siphila. Umsa wakho Nkosi awungihambele. Umsa wakho Nkosi awungivuselele. Hallelujah. Ngiyacela ukuthi sithandaze bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Now uthi umusa wakho Nkosi awungihambele ngegama lika Jesu. Phamisa isandla sakho la ukhona khona sithandaze in Jesus mighty name. Umsa wakho awungihambele. Umsa wakho Nkosi awungenelele. Umsa wakho Nkosi awubonakaliswe empilweni yami. Babe longcwele uNkulunkulu ophilako, sitha phambi kwakho Nkosi nakulesikhathi. Umuhle uNkulunkulu, uphakeme kakhulu.